دوای ئەوەی ژمارە گەنجی ناحیە زومار خۆبەخشانە شانبەشانی هێزەکانی پێشمەرگی کوردستان چەکیان هەڵگرت بەڕێز مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بڕیاریدا لیوایەکی تایبەتی پێشمەرگە بۆ خۆبەخشانە دەبمەزرێنێت لە ئێستاشدا لە فێرگەی پڵنگی زێرەڤانی لە پێشابوور مەشق و ڕاهێنانی سەربازیان پێدەکرێت. پشتی کو گنجن دەڤەرە زمار ئەڤە ماوەی چەند مەهانە مل بە ملێ هێزên پێشمەرگان bi خۆبەخشانە di ئەرکا پاراستنا دەڤەرە xwe dabûn سەرۆک بارزانî biryar da lîwaka taybetiya pêşmergan ji gencên devera zimar bi hemî pêkhatên wê vebû zimarê bête damezrandin û niha gencên xwebexş xwe di nava lîwaka taybet da bi şêwekê fermî dibînin û niha li fêrgeha pilingên Zêrevanî li Pêşabûrê di meşqkirinê dane. Meşqa wan jî wek her leşkerekê melvêrê meşq day ku ilçekê xefîf, bundeqiye, qadîfe, BKC, hawan أبا شكل ما أم فيرتكن الفيرجة وكيد شيء محاضرة تعبويجي أم الدنوانا فإن شاء الله فان نزيكيا بوشان حفتيكا وديشنا جت خجرن فوصى ديار بيكو خلق منطقة خو برجريا منطقة بكت باشترش فجناب سروكي جيب أو بريار داكو في خلقي بكت الأشكر من وكي الأشكر کو برگریا منطقه بکن. فرمان دی لیوا زماریا تازه هاتیا دامزراندن جدیار کرد وی لیوایا پیشمرگان کو جگنجن زماریا بو پاراستنا زمار گرنگیا خویا تایبت هیا. خلق منطقه اوی پیک هاتیش همی هوزن دورا زمار مل بمل القل پیشمرگی شرکرن و حتی نو کجید شریدنه بجا جناب سروک فرمانک دا کو هیزک بستوای لیوا که بیتا پیک اینان و صبحی خلق دورا زمار او خو برادانی في منطقه بكن جبر هندي افهزه جنابه انه تبينت حالي حاضر هاتنا الفرقه ده واسكار بجمته يعني بارجا وحفتيا اف مشقد بدو ما هيك بيت وحمي ديتشين دورا زمار بقرن وبرافاني خلق خود كن يعني پێشمەرگên xwebexş ji din zanîn ji ber ku ew baştir deverê û xelkê wê tiniyasin lew madê baştir jî parêzin. Zor pê dilxweşim û wekû xwebexşek her duya hêva heşt û heta weke nûke xwebexş li devera zimar û rebîa em pê xweşxalim ku cenabê Serokê Herêma Kurdistanê ev biryara day ev pêşmerge wekû pêşmergê fermî bikenet kar de و برافانیش دور از مار بکن. سر روی هندی جی گلک داخواست کردن که او خوشی ببنه قوته که فرمیش باشه چون که دوری شارزانه و او استفاده وی شارزایی بکن که برانبری دشمنی بشن پتر خارا گیره. کی دی شارزایی سر پیکاتین دی یت نکرد المنطقه جی زور شارزانه دی چترشن فرقو جیاوازی کندن و برا کسی تکیلی وی دشمن درنده و کسی بریش وی دشمن درنده. پشتی کو بوماوی چند هفتیان دوارن سربازین جدا جدا داوانین تیوری و پراکتیکی ورگرتین لیوایا دورا زمار اوا کو تازه هاتیا دامزراندن دی ارک خوا دناوا یکن جدا جدا این دورا زمار دا بجه اینن بو هنده کو زیدتر و باشتر دورا زمارش گفن تیرورستان بپارێزن. آزاد جهور کردستان تیوی فرگاه پلنگین زیروانی پیشابوره.